Bog burasi, bog svima, jeste li vidjeli, izašao je Battlefield 1, ne možete vjerovati, ja iskreno Battlefield obožavam. DICE je najavio kako će napraviti nešto u tipu starijih ratova, ali niko nije očekivao prvi svjetski rat, fuck. Uglavnom, molim vas, pogledajte samo početak trailera, pogledajte samo. Znači ovo je lik je upalio doslovno s lopatom, što god da je to. Ko da se Activision otpizdio. Jednostavno, nemam riječi. Jučer sam gledao uživo što su sve najavili, ne možete vjerovati. Za vas koji ne znate, ovo je, ne igram trenutno zato što su mi ruke očigledno u zraku. Ovo je post komentari, znači to ubacite onda video i svoj glas kasnije dok snimate, poslije snimanja. I ja se jednostavno radujem. Najava je, mislim da, pogledajte samo ove avione. Najava je, najavili su u 11. mjesecu da izlazi. Jednostavno, dvije riječi što imam je reći RIP kod, RIP doslovno, Infinity Warfare ima 200.000 lajkova na YouTube-u, a 500.000, znači pola miliona dislajkova, zato jer ne slušaju svoje igrače, što im igrači poručuju. DICE je napravio odličnu stvar. Naime, oni danas već nije prošlo ni 24 sata od kako su dali taj trailer, skupili su ljudi moji pola miliona lajkova, ja sam jednostavno uzbuđen, ne znam, lud sam danas nešto previše. Ako želite igrati sa mnom, kogod bude to kupio, ko se već naručio, samo pogledajte ovo. Kogod jedva čeka, ne mogu vjerovat. Kogod bude imao tu igricu, nek mi se slobodno javi, igrat ćemo zajedno zato jer su govorili da su se više koncentrirali na multiplayer nego na gameplay i to mi se sviđa jednostavno. Ova pjesma mi ide totalno za alarm. Tako da... jednostavno nemam više šta za reći. Dobro, ovo ja tu skačem. Ima napravio sam par dobrih killova, kao što kažem, danas sam baš lud, totalno mi je sve ravno. I ljudi, vidimo se uskoro kroz par mjeseci u Battlefield jedinici.